Qanday? Yaxshi. Yaxshisanmi? Ha. Ating kim? Aydin. Bu yoqqa qarab aytsa. Kim? Aydin. Aygul? Aydin. Aydin. Qancha yashasan? 8. 8dasanmi? Sen eng boshqa xiyoling nima? Kelajakda qarik olgim keladi. Kim bo'lging keladi? Qarika. Qarika? Eng yaxshi ko'rgan odaming kim? Apam. Apangmi? Ana nada. Apang bayay yaxshi ko'rasanmi? Ha. Apang uchun bilib berasizmi, yordam berasizmi? Qur'on aytib bersam bo'ladimi? Davay. Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Туғандар, өткен көп видеода есіңіздер болса, Айдиндин қиялары эле Құран хафиз қарысы болом деген. Мынакей ошо жөн эле кыялданып калбастан, Айдин уже аракеттен көрүп атат. Буюрса Ахниет окуу борборуна келип окуп, тамгаларын жаттап, уже арабча окуп калды. Эми буюрса азыр тажвид эрежелерин, макташтарды үйрөнүп атат. Буюрса Куранга түшөйүн деп калды.